Bizde Kırgızstanda erkeklerden ayalдар 58 minge köp. 58 min ayaldın eri yok. Erge tiyeniz je Kıtayga tiyiş gerek, je eri yok yaşaş gerek, je ekinci ayal olup tiyiş gerek. Oşon üçün yok degen 58 min erge ekinci ayal alış gerek. Endi bizdin başımızdan da bu tıyı salıngan. Bırak iştevege mıyzam, onda iştevege mıyzamlar bulut. Ekinci ayal algan günö degen mıyzam bar, sottolat degen mıyzam bar, bırak bizde mına Mıktibek Aslanbek'in ekinci ayalı var, Özbek Ajı'nın ekinci ayalı var, Ketken Bakiyev'in ekinci ayalı, Aytmat Fıramatılık'ın ekinci ayalı, ayalı var ele. Tursunbay Bakirul'un deyim maşallah anıkın nisap tolturgan, elhamdülillah. Oşan üçün azamatlar alış gerek. Bırak ala turgan adam erkek boluş gerek. Ekinci ayal alıp durup bana birinci ayal kattı öde korkup getip durup yükka gire kaç oy talak beri turgan bolboş gerek. Uşu iki ayaldın başın koşup oşulardı karayıp turgan sözüne çıday turgan bolup katınga tengelip katın bolboy erkek boydan kala turgan bolsa oşol alsın bolbosa moga bir katın aşıkça bolot. Oşo bir katın etegen sılap uşintip tuflisini açıp jüre veriş gerek. Ben aytam deputat bolo turgandar iki ayal almacı deputat bolboş gerek dep aytam da. Екі ayalды әділетті қарап, екеуінің құрсағын тойғыз алса, анан біреуінің құрсағын тойғыз алапты. Bizde hazır okat ötpey қалғанда депутат болғысы келеді. Неге? Оңай окат бар деп. Sen өзің құрсағын түзік тойғызып, екі қатынды құрсағын тойғызып, мына ошолор тегиз қарай алсаң, демек елдің ишин кыла аласың. Болбосо иш кыла албайсың сен. Министр боло турганда 3 катын алыш керек сөз түрдө. Ана министр болуш керек. Болбосо сен жарабайсың деш керек. Падыша болуш 4 аял алыш керек. 4 аял алып, 4 кайжук тегиз карап, 4 облустан болуш керек. Ошондо таппайт биякачы. Анан адилеттүү болсо, сен жарайсың дейбиз. Анан bir катынды башкара албаган, бизди башкарса катын келип башкарып койгонда көрдүк бардыгыбыз. Ошон үчүн катынды башкарган, адилеттүү боло турган келсе шайлаш керек болсо, басадагы ишин кыл деп айтыш керек.